Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Hapdeng baga Bangladesh kadang don har Jingiakhih baga jingbam songsuk songsan kani gari kala duno ya kanoyalam jongka ka badeiru ka kenthei paningkong ha kategori ban batkum ka menteri rang badu kata ka Khalida Zia kala Khlad no hadien baga jingpang kala ban ya kala khamslam ka Khalida Zia kala Khlad no hagarta ka propose kinoyalam jongka Bangladesh Nationalist Party kala penbana bakala Khlad ha ka pon rubuji mestem menta ka singi kala photrik no pra arja apsan ha Evercare Hospital Hanong Ba Dhaka. Ulong sensyar bersipor jonggari Bangladesh Muhammad Yunus ulapun pa ke jing sngulem halol ke jing Khlad no jongka. Menteri Rang Badu ke India Narendra Modi kumjuru Menteri Rang Badu ke Pakistan Shehbaz Sharif ilapun pa ke jing sngulem syaki bahi yang asyam jonggari nganong yalam negeri Bangladesh. Ya ke Khalida Zia lakha ke khatsan terik unailar khat kendai spa sau pun reo ha Dinajpur ha ketu kepor ke Bangladesh kadang ha East Bengal ha India kala shimti kum kanong yalam jong ke BNP menba kadang don dang lai pusan senam karata haji ke jingsha penyam no ulok jongka haring ka ke jing sno ketilang bat ke Sheikh Hasina ila pelong de ke Jingiakhih ke bahe ban wengno yo nong sencha don bor jong ke Bangladesh Hussein Muhammad Ershad bat house nem kha khandai spa khandai pho kilala ban wengno yo house nem ubabut kala job kuput bat kala shimti kum ke menteri rang badu jong ke Bangladesh henry ha ka election house nem kha khandai spa khandai pun rio kala syarem ha ka Hasina henry hadin sans nem kala wan phai biang ha ka bor hadin bakala la ban pendram ya ka Hasina hadin kata nadu usnam arja phra ka Hasina kala bad ya ka bor sensyar tat hadu bala pen khlem jubor ya ka sarkar jongka house nem arja apsau